Bas pikyok emane kap Jehova ang ito ko lomitay. Medyo gitoror Jehova ko ganyan mo agay petut na inegay. Nagbendi kay ngalali ko bata inendet. Igi siya jistruti ketililen. Yega sa tugen ni ko ngalalwech. Medyo gibay gongo yamu ga ko ne petuni tak sige tuye ngoret na inegay. Medyo gata jaga kwek tol. Aso ko bit kinet ket ko lesson. Yegi siyaji Kotarete Jehova ke gitu eng miendo eng naet tigu yemeseng ako bay nendet. Kimitay eng lesson na bata managay. Kimeja go gongo engejek tukul. Jeta sa tayo go subuet. Jeta sa tayo go ipkinit. Kinyorubi kesirei eng pejin nyo. Kosirei ko len gongoy. Kote bebi karang te butik. Kitinye te butik. Kitinye ngalaki ko sirbi ko len gongoy. Amu kimitule bageng ang sauti ka kane tapke ang mugit konye komite tebute no gote pita agenge no gote kolle tos myono maingetab arorutiet ne gibatay kibendi ge walu tebute no tage ang mugi ne nyone ko gongo amu ker kara ingin ang walu ne ki ogende otok aso ko toretin age tukul kara gibendi kinetigei kote ge dai mising ngugi ni nyone agoba kele mitei yebono kita kige yebono agotos pagama nutinguna na tangaje ngaliano ko ngala lesson ne ba wugi ni kolle asai nale ibaru wator na tengun kemeje gira torna de tab Jehova engbe tabrane ko bun gbe tiot musa ko magta u ge ba tag ko mi gbe tini ke be digo be be ru ke tirchin awendi ataw nga verter batai ang betul tak cuba biru kan? Itu ko nyo tuchen ya Valentarus ang cumatato. Ye grup tuchen yo Lelian Maswai ang kwayangase. Kosup pasta nyalelei ang gosomagase. Kotarwej pasta same jamagar ang kwangwan gase kumut kase. Ye tegero leso na ba ginyo na ba mushi na ba tamana somok. Ara magtau medyo gibaranda na ba sae ang gesanyo. Kemeje gitoro nga muktende Jehova mu para ene ge gonech asoba bi tira toro na tengu aktoro na to sego kema yesu ge paishene Jehova ge ukronde ngubun ngale galak tokol tibunu gutu swekchok asoba bi titoro re ngale gai ne ngum kita Jehova ang ne sire go jobe o bo na tengu ni tok so menyo en jesu etindenyo amen chamane gab Jehova wega mwa alle lesson kos komo e golen asai na le ibar watoro na tengu kenyor kini ngaliat amedet etabuta kumangu sesama ngwan ko iteni ko la aktisap asomani ata kalagi bun Jehova taini ago maita golle Jehova kamuktende na nyita direrenet ang mindo ang masuk konereji ak ne nyita talashit agamanet ngala kichang kurgana ago ba Jehova je engane tikemi teyu ko be di ngala le kabeber en kurgana to no en be dushek je bawgi ne tokol kalle ne talajin gay elu bushek ne nyojen gat pik tengekto ak pistoet ak chal wakto nyojen gat pik tengekto ak pistoet akal wakto wow kalle nema bagok ta giptenge kyata ga togol kala igertin lago tenge ta kwani she kwa ak eng lago gab lago kwa agoy benda somoge ak da bangwan keger tugu kigi netigerane yigleji ni Jehova ibaru wech toro na tengu yemo ajin ga bay tiandani ko tos ne ndege mejege nay en Jehova kimejege gero tuguju olu Jehova atabeta Jehova ni tena ngalale ngale mameta guptenga kyo kalle ni nyojin ga kalle jal wakto nyojin ga tenga to agu nyojin ga pistoy kalle Jehova na ni tari renet kalle Jehova na ni tan mindo ami jiro Jehova na gine tige yigi ngere gele baru wetero na tit ko meje giro tukutaju agiro gele ne tarete tukutaju en sabenyo ndeba go togole asoga bet ke gitu kene Jehova osir
Kogon na just lesson enyu kolle mami techi engre tabasista na mame joge yegisi la kwet yesi la kwet ako bebe siginde tigere la kwet ni wetu e bay la kwet ke muti ngiro ka to begisi la kwet ke ko muti je bi so glinik ak kindara tili sigele tos ko tasilo shagata ngomata la kwet kilo shik ko se gamet ne birtonu gay ko len imo bayene asobi to ko testai anan ko tasla tili kitegene ko nyono ko len kalo ko ma ko shino kiga jogo ginage anan ku ko to wa te shini agor gonde ma ya tal yo jine ko liya sutu ko to ngobo nyono klinik ne ruwe ko ta sigilo ne o somo angata sa no sugilo ra gityo ko ga monda lakini ga we tine gara ko na ma we ta sabsa na ma ta sauti lo ite kele u myane la kwane ko to yena takta to jegal mesen nyoni mami teji na mami joge etu na te do borto ko kira ganda gara etu na te na bata miriet so yengalali bugo inep anan leso na bata managa yeng ko ngalali agobo etu na te na bo christian na te anan etu na te do nyet kenay mesen go ba jehova kalle kegitu eng mindo kalle kegitu eng naet ko nitani ne amune asage meje gera torna te tab jehova agege nay agege mindo jehova na masu kondireji na nyitat mindo na nyitat manet ninyo jen gachi kenay kele nyoruna kete tono asoga wit kete bi ak kliandi na mi ak sangot kimeje ge gubik che jamme go yegitu ngap ke kobit lakwet na ngete na gabay ama mejo komis ke birti jego ke go ge birti jego kobi kita na go guyo ko nay ko ga so kobi ay ko kolas mamis ago te ga mi tog mamis joto ko wi ne olegi mo je ga bayta amu o yang lakwet na gi guyi ke tim sarune ko to ko ay lakwet na go kwanda ne kwanda amu me je ga las mesango ko jita na ga go na magi mo je ge ko ate go ye komis ko ye tuna te tap ji to ago na matin ko go me ku na ta ge logo ye kemejen ngot ko magi wilen ngot ko magi sig market ker ma kenay missing ago bator na te tap jehova ang mienda jehova ak tu kiejen jam ye tap jehova ne me go suga go baje ag ge magi shiaj ko ma go ye gitu amu magi ko no ge kenay olu jehova ago baje engni to go guri lesson gole kita na netu konne jamme ko tit ka ko utit ko yai tugu yai inendet ko ye tesata go ne tige aw ga tuge tab jehova kalle kimiyen sugulit na mami graduation sugulit ne giye gitu age gitu ka tokol giwe jita age shaige age gerchi ne gay ak atebe tab jehova igere ile irartai en rartae no ago mi tego wango ne te imejo ka te sta ine ke aso bi tiri ke giri ke jehova go si egni togi ke mi sugulit no mami graduation lagni sugulit ne giye gitu ago ke gerche iso age ge gipsen gote ke te sta ge gitu wara ge pom dosi age ge tu ke je ki ngangwe je gipsen gote ngangwe jehova ke ger gibni kone te jaski ke ger ago bo chita na gugure musa negi leji jehova tar ibarwo toror na tengu keger musa ole gi ngalal daita jehova ole gi tepta jehova ole gi ne taege jehova ago le gi subta jehova ago shekki tukul ago testa ago yet akwai tu keje ndigi mo tokolo ga israeliek ago le te le gi ko itinga gut asobit kolanda jo shobitani keger le gi tepta musa ak jehova yegiro engen yagiro en Jumapili sungo kata siji kota singota ke keger Jumapili keger musas komite emai ame jiga so man so maksumok kitabu tap ko mangu kalle emai ne gitu yejin betu tap Jumapili betu ko ga magole emai ne gitu yejin so maksumok ka tini ko kotisa kala gi jam ko ire musa mai ko te sangu tabangana set enyelo agi gure mai na to negitu yejin
ema ini kutu yejen ke meji ke rogile magargay akap tisisio anane mait nebo kapko sut negi jam kebendi ko tukol ter chini to amuni to yani nebo ni ko gite sangu ta bangana set lagre ningi kutu ni baga kap tisisio ko ye gite ngorite tap ngana set ko emait ni neter negi mi de sangu ta ngana set nagale kijam ko teje Musa kijam go endi go teje Musa sangu ta bangana set kale en kaite yo to kale ngole ngelolo kala gi gure mayna tage mayna gi tuyejen kala ke ga tugul negi chambey ko jeng Jehova ko gi wende mayna to go tuyejen negi mi sangu ta bangana set ke gas ngadi ana kamma kale ci aga tugul negi chambey ko jeng Jehova en gore tege ko jita negi wileni na kamale lasma yugo no gay imeje yetu agi meje na missing yetu en net ang mindo agi gu yele Jehova ni go ngo wala sumba yugo no gay iwe kale agi ngo manda Musa ko olemi emay kale ko nge to speak tugul ko tonon so ci aga tugul en kurgeta be mayni kale ko gero to Musa ago endi agoy komanda emay noto kale agi ngo manda Musa emay noto ko jorge bolde ko nyogo tonone kurgeta be may ko gere bi kale ago ngalal Jehova ak Musa kale kiger bi tugul tolo ataba bolde ko tonone kurgeta be may agi ngete bi tugul ko murukso ci aga tugul kurgeta be may ni ay tamana genge kala gi ngalal jin Jehova ak Musa gimni ku yung ngalal jin dos ci atyor weni kala agi wego ko ngana sede ago mawo en emay noto ago mawo en emay noto Joshua go bay tyon ni weritab nun neneran kagiger emay naga kalle kijoro ge bolde ago ko tono ne taita kurge tabe may kala yecce ko ngalal so Jehova ak Musa gimni kala ko ngalal so ku yo ngalal dos ji ak yor weni ko mo e jande sun ngole je yo ngalal dos ji ak yor weni i ngalal jini yor wengu ngamanda i ngalal jini yor wengu siri je guget amuy ngere le ma mojin ji i ngalal jini yor wengu siri je gug ak kay mutugu amuy ngere le o ngalali tuay ago je ngay ortunwe ke muji istoy ananita tuane shita shekitindai ko ngalal dos Musa agane ak Jehova ko gi ngalal dos chorwe chita ak chorwe ni awoni tana gale je kinete gay asobi kene gele ngot ko ga imite emay ologitu yin Jehova ak Musa kete bege aga je gele tos nyona emay negetu yini ko boto Jehova ko tokol ago tos ngalal ak Jehova kutos ngalali ak Jehova kuyo ngalalo si ak chorwe ngung ago sira go tiod tos mi gene unge Jehova amungot ko mi tege unge Jehova ko to may gaji ge Jehova isarendan kayam asoka bit ko bay sabondong engni ta ko ngalal sa Musa ak Jehova ago kangalal ngi agole kiet Musa kin ko ngalal sa Jehova ko gale kiet engnaet ko engagu yet amanat kityongon kale kiyet missing teliandi tab Jehova ak Musa amu kago tabi ko wujita ak yorwet ko bar wejas ko mutte tagenge naba Jehova nagay enjito naga jorgey Jehova ne laitoriat naba gubsong mati siya ngon agonyo agoy ko ngalosa ak jito nagiyay gobar we olo walda Jehova sabe tab chito amu kayan no gotebi akita sa wal sabe ni may muji ga walci sabe ni inege ago wala Jehova sabando chi kala nyo ne Jehova ago taw kwenu nyo kuyegi nyo ago kwenu ta pi en oreta ko jortige mayta Musa ago ngalalso ak Musa ago babi kala we Musa mindo ago Musa ngnet ak enga moget kim na tit
nekiimuch kondojine Musa lagokab Israeliek koisto awek koterter biik eng oret ko amu kimnatetab Jehova nekiro Musa kimni ak tilyani nekitindoi ak Jehova. Ketebe kas kele ngiro emait nekitindoi emait nyo ole kibendi ketuyechini ak Jehova komi bono asobit keekitu kenai mising oleu Jehova eng achek ak nesirei kesi tilyandit nerikunat mising ak Jehova ku yekitindoi tilyandit nerikunat ak chorwenyo. Kaleche kitabutab nekibwote ng'atutik 34 koiteni komut ak Joshua 1:1 ko elesenech ko kiek chito ne tononot nekiyanat Musa eng taitab Jehova amu kitebi ak Jehova akonetege Jehova akoek chorwetab Jehova. Kaleche leson eng let kale kiek Musa lapkeiyet eng lagokab Israeliek ako lapkeiyet ako togot akachek akoi betuni. Kinetege Musa yekingab kosir kitabushek yekingab kondochi lagokab Israeliek chu kokonech kanetisiet neinegei nekinetege akoi rani asobit keker ko kabarunet. Kokinetkei ako tungikit konyo kotonon eng taitab Jehova kwa niaba nebo biik ako konkei kole iste kainenyu eng bukuit nebo sobon ngot ko kakamenyochini kat lagochu Israeliek. Keker kotonon kwa niaba nebo biik amu chamyet netindoi, amu kanetab kei nekakonetege Jehova, amu tilyandit netindoi ak Jehova kobor Musa ko kabarunet eng kwenunyo amu tilyandit. Ketebe kele ngoro emait nekibendi achek asikobit ketuiyo ak Jehova ak kinetkei ak Jehova ak kekas tugetab Jehova ak keng'ololji Jehova ku keng'ololjini chorwet ak nesirei keekitu eng naet ak mieindo ak kenai mising oleu chamyetab Jehova kobo achek. Chi netesei anan ko netebei. Ameche ates kitikin eng yotok amu kebor emait nekimite eng betusiek chotok kobendi lagokab Israel kele kiwendi Musa ipkotuitos ak Jehova eng yotok. Ko korok eng tai eng wikisiek chekokosirto kikinetkei kele kiakotom kotuiyo lagokab Israel ak Jehova kokichobegei betusiek 6 asikobit kotuiyo ak Jehova. Ko eng achek ko kameche ayonye emait ale kibendi tugul kebendi tugul kanisa kenyoru Jehova. Ko eng betusiechu 6 chekichobegei asikobit koit Sabato ko tos kichoptoigei ano asikobit ipkenyoru Jehova eng kanisa ketuiye tugul? Tos kiibe betusiek 6 kong'ete Jumapili, Jumatatu kebwoti kele kichobegei kou kichobegei lagokab Israel kotuiyo ak Jehova. Tos eng betusiechu 6 amakiit Sabato ko kakechoptegei ano asiketuiye ak Jehova? Kit notok ko ki emait man ko ki physical lakini kayonye notok ale emait nenyonet nguno ko kila ko ketuitosi ak Jehova kechobegei, lakini mite eng kitabutab kikimuche ngesoman eng kitabut nebo Mathayo 18:20 komwoe kolen ole tuitochin biik 2 anan ko 3 komi Jehova yotok. Notok ko kanisa. So eng betusiechu 6 chekakikonech amait betutab Sabato kechoptoigei ano? Kongoi mising. Ramaro kamache atesin mi kurget ne ngisoman eng Petro nebo 2:18 komwoe kolen ako nerie eng mieindo ak naet nebo kiptaiyandenyo ako yetindenyo Jesu Kristo nenyi torornatet nguno akoi koigeny. Amen. Ko ngomwoe sirutikab Jehova kole konerie ko ng'oliono nakemwa akobo lakwet nemining nele lakwet amu kakibai nyoru amitwogik sikobit koet kila eng betut kekere lakwet koetu. Ko kanyo kong'ololwech neu torornatetab Jehova kele sikenerie eng mieindo nebo Jehova ak ng'oliot nekikekas ko eng betut konyolu ko ki biik chekisoe, nyolu ko biik chekisomani sirutik chetililen, nyolu ko biik chekisiku eng betut amu makoi yetu koi kristianindet kotumeamishei kotumeame ng'oliotab Jehova kou chito neamishe karon saa 6 ak koskoleny koetu lakwanatak, lakwet nemakibai nekikiete amitwogik kosaketi akonome mionwek. Kou noto akine kristianindet nemasomani sirutik chetililen mamake ng'oliotab Jehova
neigeni kityo konamdaet nebo sabato ako makoibe ngot Bible ibe simet kole atindoi sinyen simoni atindoi Bible ngorit makonyoru boroindo kabisa nesomoni sirutik kogen kityo pastayat ko ngoit chi ne kanetishe neamdoi nekemach biik kosubi morondut nebo biik chemabo iman ko kaonyo kokonech kole kou sukul makoi yeku chi neing'om eng sukul kot komaisoman kicham komi biik checham koketyingei sukul ketyingei kenyit nebo oeng nebo somok kole mwalimu ara kakilyochi kakiyokte keyokto ko klasit age amu makotesetai koetu ko katoretech Jehova ketesage ak kekimikitu simaki lagok tabinyoru boiyo nekakoet lakini ng'alek chetukong'ololi eng kanisa ko ng'olole cheu lakwandit amu moet eng ng'oliotab Jehova konech nitok cherset kenai kele ongenerie eng ng'oliotab Jehova amu kiner Musa amu kinekite Jehova. Kongoi kameche atesyi kakemwa pastor kele lakwet nemanere eng somanet kou nguno graduation nebo class agenge ko kokosir ko ikere akot kibendi akot graduation quiz chebo lagokab nursery asikoba class agenge ko ngitebe yoto ko kikekas ng'oliot itebe yoto komemuchi iit test chebo class 12 ako itinye kenyisiek cho kemwoe ile keyokten anyun iite ano ko keker Jehova ile kamnyeit Jehova nekinyo kicham kowendi Musa konyoru Jehova eng tulwet lakini kiyai Jehova kole anyone kolechi Musa tech emait yun nekituitos konyo Jehova inendet koibwoti kikole sioik wegu bikyuk akatebi ak akwek kakonyo Jehova konekitenech iker anyun ile ka sukulinyi nekakonyo kabisa sikonetech eng yutok eng kenai lapkeiyenyi ak eng betut amu kakemwa simet ko simet kotya tuguk cherwoe eng simet social media chechang ko kergei ak chito nekikakol keswot atya kobwa cheptugonik anan ko kibwa taritik nyokwam chekimi taban mabityo anan chekibityo konam kotok ko ngotko makisoman Bible neikere ile kaiiste ki age tugul nakamwa Eva kole eng wikit ichoboke asikobit iiste kabwatutik ak kotebe otuye ak Jehova keng'alal ikere ile tamakietu menere kochuchuakse ratilishek kosir yekamakat ietu ko asome kele ongenerie kenai kele ne chekakiiste eng sobenyo asikobit ketebe eng sukulit neinetech akenai amu oret nekibendi komakolo ole kebendi. Amache ates kityo ale aramaru kemwa kit nekararan ile mami chepyoset newekse gaa kobaibai ngot komaner lakwet kotes kiloinik. Katebutiet nekamache ateb ale ata betusiek che ikeleli iimigei kemboi koech amu tom ites kiloinikab tamirmiriet ak ietu eng kap Jehova amu ngomeimei yoto mamake kiyot ngo lesson komasoman anan ko bukuit nemasoman anan ko kakoi gaa kokakesir ka manung'otionyu kotawalchi nesamis anan awalchi osotionyu anan ko lakwet ko ata chekoiimigei koi koskolen ile ateboni ko aetu iman nekayana Jehova anan aja eng ng'oliot nekawalu nekamakoyamei eng ole keimta kiy nekaibu nyanuke lakwet chekamakongen habari ko ata koi neimchinigei Jehova ing'et kemboi kwen ibisa kitiongon eng ruming'ung anan imande sang ibicheng ole isoe konyil ata yekiimegei ng'oliondonoto amu kiy neu yo kilen sengwetini kale mawe kanisa ngolya mabo siku wikit nenyone anan ngokakokoromit mising mapkibatisan ak ane maboe kityo akaitu nyalechi ko mami kiyoto imech ndeimech kuyo imech lakwet nemining nemaner takakecheng Jehova ko noto amune kakesoman pasta ile kalonerie kokalakine Paulo eng yoto
Aeng koitet aeng ocheng ak ocham chego chebo tamirmiriet netilil ak amitwogik chebo tamirmiriet asikobit oekitu akonerie. Mokinerie buch ngot ko makiomisie, ako nguno kuya kemwa ketiegei tuguk chekamwa pasta betunoto. Ngot ko makiomisie komomi neilen ngalen maya abote chekokikon satakap ketege anan motoretin chotok ngot ko meome ng'oliotab Jehova ak icheng boroindo kabisa. Kuyo ichengchigei chepkondok ak iurchini mung'aret ak ne koiyai kunot. Ko ngoimech ng'oliondonoto. Kamoche ateshi ng'oliot age kora nekakemwa ara maru. Kingwa Musa netai amu king'olole lesonini banda nebo somok nebo Musa kowendi tulwet ak kotepche betusiek 40 ak kembousiek 40. Ko kingwa netai ko kilechi Jehova otekwo ole tilil, amoche otech ole tilil siatebe kwenung'wong eng komong'u 25 koite 8 akoborchi Jehova ole kitektoi kaptisisionotok. Ne kaptisisionotok ne emait neking'olole wikit ninyone ko kimi kwenkwenutab nganaset amu kikakinde kwen tatyo komut korikab Israel emainik eng kebeberwek 4 chemi kong'asis ak cherongo, murot nebo tai ak murot nebo katam ko kimi kweni. Ako kingenyo kowek Musa nebo oeng ipkikochi moingetab bororut, ipkikochi ng'atutik 10 chekimi koik oeng chebelebelen. Tap kolen koit kokakesach moita kowirta Musa kotucho akong'et Kipriang'it eng yu amu kikibar chechang chekimi yuto. Tatyo kole Jehova oba mawendi, matebe kwenung'wong simabarak awong'wok. Akoi korirchi Musa ko nebo let kole Jehova tech emaini lakini maketekchi ngwen, tech temporary yun koyach kedilen kika teksetab emait nekikakon Jehova drawing chekiakichoran chekikatanye keboisie. Ipketech emait yun sikojo Jehova nyokotimin olin sikwo chi nekawoitogei amu kakobit ng'okisto ak tengekto nga kiakebar biik kotokotomo tisoinatet nekitomo keyai. Konoto amune kikitech emainoto kimi sang. Ako wikit ninyone ikekere nebo let tun kokakowek Musa akobit konyoetab kat nyeketech as emait nekimoche Jehova ketech eng komong'u 25 koite 8. Kongoi. Katebutiet kityo nekamoche ateb ko akot ngeba amu mi chekitebi echek eng korikwak matwakei, lakini mi cheng'ering chekibendi kocheng'e Jehova. Lakini ki maketab Jehova nyeketech kaptisisioni eng kwenkwenutab Israel. Ngap komana chi ko matakeikei ak cho kong'et nga momokei ki Jehova. Ngap kikilgei kot kebe kanisa. Lakini tos ngebendi kanisa komi Jehova kwenutab family amu ngot kebendi kanisa kotakebendi nimbo sang lakini mami Jehova kwenunyo. Ngoek banda nebo kanisa koib kituitosi ak chamanik ak tupchosiek alak sikobit kilalanygei ak kiname maat age sikobit kolal maat nenyi ak kolal neng'ung siibu konyo gaa. Lakini maketab Jehova kotebe kwenkwenutab family, kaptisisiet nebo Jehova. Ngomau noto komakisiregei ak biik chun kibendi sang. Matakonyo maketab Jehova nekimoche kotebe Jehova kwen, ngotebe Jehova korikyok. Si yekibendi kanisa ipkituiye kityo kolal maat asikobit koker alake cheloen komi tai neikweny indulwet barak, lakini ko ingowek kowekse kot age tugul kokakinam maat. Kocham kobendi biikchok kapkoros akoib chitugul kekenget anan koib rokyonok chekibune maat nenyekiloli eng kap chitugul. Tos kiibu maat abo kapkoros nyekilole mastinwek chun alak. Noto amune ki biikab Kalenjin ko ngingeba kapkoros ko kikimetoi keisto kwenik sikome maat, ipkeib maat nelel nenyekiloli kobek kenyit agenge. Ne akot ngome maat ko kimakebendi kibiritit, kitom koit kibiritit ipkesome maat age ne maat kinye nikibo kapkoros. Nyeketoi kekutkut maat akot kobek kenyit. Ko ngibek kenyit keisto kwenik sikome maat ak sipkeib maatab kapkoros. Tos kiibu maat abo kapkoros konyo oldinwekab meng'otosiekyok. Ngomakiyae kunoto ko niikere chechang eng neranik chewerik ak chetibik lagok kometoi kanisa amu ngolen koker tuguk chemwoe baba eng kanisa
tuguk chemwoe mama eng kanisa ak chomset nekichomsei ak kolkolyet netinye kwan eng wikit katikati msima tap koit kenam sabato kele Bwana asifiwe kochamegei tupchet ilosunot Jeiso olen kole ilosunot ang atkai nikekeroit eng gaa yun kokere kole lembech ngalechuchu kowendi mutai kokimit kowechigei bandanyi kole mamoche tangoita notono oberberigei eng kanisa ako kit neyoe eng gaa komanoto machamu ko ingotoretech Jehova man sikilal matab kapkoros ak keibu konyo ko kot kobwa biik nyokokwong'e tuguk chetesetai eng koing'wong amu mi Jeiso kwenung'wong. Kongoi. Yebit chi nekarab kokotepche kong'ete karon akoi koskoleny amamis itebegei ile une atebetab chichi kostoi ano bortonyi. Ngap komi kinda kijanayat neming'in eng yu ne ngap kong'et karon akole maamishei kole maame breakfast atya kolabat kotyech bosilit kosoromben saa sita nyoamishe kigen kole aja maame rubet irechigei ne ni torombeni neteni maame rubet kaam ne maam pot kobo koskoleny ko ngap koit kokwam kolechi kitigin kijikeshek aeng akomanda itebegei chito neiamishi ile ne teptoi ano chichi ngometinye rubet kile kaam rubet koboru kole mite kasaruyat amu chito netepche ekoshek aeng nemaame kiy akolen maame rubo inai ile mi kasaro eng nitok konyolchin chi nekehimisen kiboitinichu ko kesich rubet nebo logoiwek chemechen kesich rubet nebo tugetab Jehova asikobit kele okonech amitwogichu keam asikobit keekitu ak kenyeri eng naet ak eng mieindo ak keker torornatetab Jehova kosek tugul. Ameche atach Evelyn asikobit atestai eng yoto. Kongoi, that is so powerful. Makat kenerie ak kiimgei kou yekamwa Pastor Chemakat kole tos kitebi iimgei kembout ile maisich tilyandit ak Jehova. Tia tugun chekebwoti kemboi yakiruitosi ndakiimigei kele une tilyandinyo ak Jehova mara takikonyo Jeiso. Kongoi. Kibendi Jumatatu nemwoe kolen asikobit anai. Notok kenyorchin notok ko Musa nekamwa kole asikobit anai. Kibendi kitabutab Komong'u 33 kaitit 12 akoi 17. Mwae yotok kouni kole akilenji Musa Jehova kero kemwowo ilenjo imut bichu kotokosta ak tom imwowo chito ne iyoktoi kebe tuwai ako kaimwa ile angen kaineng'ung ak kaimwa kokeny ile kaanyoru chamet eng tainyu ara anyun asomin ale ngokanyoru chamet eng taing'ung iman iborwo nguno ortinwekuk sikobit anai. Kairo kakong'alal Musa eng yoto kole sikobit anai. Kamune asikobit taketesetai eng yoto katar yoto ko asikobit ara anyun asomin ale ngokanyoru chamet eng taing'ung iman iborwo nguno ortinwekuk sikobit anai. Sikobit anyor chamet eng taing'ung ak ibwat inye ile bororioni ko biikuk ak ile kibendi tuwai ak akonin kamung'et ak ilenji ngomakibendi tuwai komemutech kebe eng oli amu kinae ne nguno kele kanyoru chamet eng taing'ung ak biikuk tos maamu kibendi tugul akinye sikobit kitabankei ane ak biikuk eng biik tugul chemi ng'ony ak ilenji Jehova Musa ayae ng'olyondoni kemwa akine amu kenyoru chamet eng tainyu ak angen kaineng'ung. So eng yu ko kaketebengei eng yutok kakomwa Musa kole asikobit kisom Musa Jehova kolenji iborwo nguni oreng'ung
sikobit anai oret ingiro tos kimeche Musa konai Jehova amun konaita ano kikoro Musa kong'ete koyokto kwendi akoi Misri komut lagokab Israel kikoro kwong'utik tugul chekiyoe Jehova mochoto kityo eng betusiek chekikakoit kwenut nimite nguno yu ko kakotokosta eng betusiek eng kasarwek chechang ko kakwo Musa eng komong'u 19 koite 3 kekere kolonye tulwet Musa kotuitos ak Jehova atinye kosakta kokeny kwo tulwet taityo eng komong'u 19 koite 20 kolany tulwet kora Musa kwo barak ipkonyor Jehova akingobata noto kora komi kimwa kole kirikta Musa ole kimi kamuktaindet eng boldet eng noto komong'u 20 koite 21 amune sikoteb Musa kole kokeny asianai eng yu tugul kotokostoi eng yuto kora kong'ololdos ak Jehova akomi ak Jehova kakometo lagokab Israel eng yu kokitokostoi tulwet Musa asikobit kotng'ot ako eng kasarta kora nekimite eng yoto kora kekose kele kichut Musa boldet nekitui ipkotuiyo ak Jehova eng noto kora kokomong'u 24 koit 18 akomi kora betusiek 40 chekiwo Musa kotebi ak Jehova kengen kele kitebi Musa ak Jehova betusiek 40 ak kembousiek 40 ak yeibata kora komi betusiek yoto kokikikochin Musa ng'atutik 10 atyo komi betusiek kora chekikinetkei eng wikisiek chekosirto kele kiwo Musa kingakakoeng Musa eng betusiek choto kikapkotebi mising kobit musmuset eng lagokab Israel kokakotebi ak Jehova betusiek 40 ko kikommunicateni ak Jehova monoto kityo kingoit kokakolel lagokab Israel kot kwai moita kowek kora kap Jehova betusiek 40 ak kembousiek 40 kalya asikobit komwa kokeny Musa eng yu kole asikobit anai eng betusiechu tugul chekitokostoi Musa akot betusiechuto 40 ak keteshi 40 kokeny manai Musa Jehova tos kimeche ne Musa kilya asikotebi eng yuto kora tos kimanai eng yotok kinetigei eng yuto kele eng betusiek choto kimeche Musa ng'olionde nekamwa Musa kole asikobit anai ko kimeche Musa tilyandit nekibo orit konai Jehova mising konai kole ng'o Jehova eng wikit konye kokisoman eng komong'u ngasoman yoto komong'u 33 koitet 1 akoi 3 kokilechi ne Jehova Musa kale kilenji Jehova Musa oba otokoste eng oli inye ak biik chekiimutu komong'une emetab Misri akoi oit emet nekiyayoshechi Abraham Isaac ak Jacobo alenji akochini iyoteng'ung ak ayokte malaikayat kondoun ak aon komanda Kananik, Amorik, Itik, Peresik, Ibik ak Jebusik ako emonoto nenyitat chego ak kumik amu matokostoi koboten amu biik cheuen kat koamwachi Jehova kole mawendi koboto kingokakobistoe Jehova akwai kanamwet koesio Jehova kole mawendi koboto komyu eng kurgani kakisoman komong'u 33 kaitit 12 akoi 17 kokoikoi Jehova kora kokoikoi Musa kisome kole konai akolechi makoi awe kakomwachi kole makoi kibe angot makibendi tuwai kowolchine Jehova eng let yo eng kaitit 17 eng mwisho yo ikere kolenji Jehova Musa ayae ng'oliondoni kemwa akine kole chami koboto kiamune asikobit komach koteb Musa akolechi komwachi Jehova
kou noto. Kimeche konai Musa Jehova nebo orit. Ako kimeche Musa kokaikai Jehova kole kinai Jehova kinai Musa eng yoto kole akot ngo kichang lagokab Israel. Komelen kele kitinye army anan kitinye askarik chekimuche koboris chekimuche kwai eng emet nekibendi. Kinai kole ngomakibak Jehova komami kiy. Ngomakibak Jehova komami kimnatet age tugul. Ak kimeche konai ole boisieitoi Jehova. Kimeche konai ortinwekab Jehova. Kimeche konai mising akonyor tilyandit ak Jehova. Mi tofauti nebo kenai ak ingen Jehova. Kimeche mising Musa kobak Jehova akonyor ak eng boisionik choto. Kingen Musa kole ngotko mami Jehova komuti lagokab Israel ko kimukomite kiy ako kimatekekure lagokab Jehova, lagokab Israel eng yoto. Amu kingen kole kikityongan kikakoek kityo makonyoru protection eng bunik chekimi tai. Ak kingen kole makoi konai oret ole bune eng ong'atet. Ak kimeche konai kole lagokab Israel kimeche kobor kora kole tokomite identity nekibo lagokab Israel. Kele choto ko ki lagok anan ki bororiet nekitabanat. Ak kimeche konai kole nyoru victory anan nyoru katerteret komi ak Jehova. Ko tebutiet nekakoteb eng yo nebo mwisho nekateb sirindet nebo lesson ko kateb kole tos ingen Jehova? Tos ingen Jehova anan ingen kityo akobo inendet? Mi tofauti eng chotok aeng. Notok ng'oliot neitebegei. Mi tofauti eng chutok aeng. Ingen kityo akobo inendet ko isoman eng bukuit, iwe library ibiwany akinai ile Jehova ko kiyai ni, kiyai kipsengwet ak ing'ony, kikwai tugun chechang kiimu lagokab Israel akinai ile Jehova ko kim. Lakini yeinai akobo inendet ko isich tilyandit nebo orit ne notok kisome Musa kole asikobit anai ko tos ingen Jehova anan kinai akobo inendet. Kongoi. Tos mi chi netinye tebut? Ngomami atache Lilian. Karibu. Kongoi Eva ak mwalimu nekikakotestai ko ketesetai yekakaibechi anan ko yekatonone Eva akobo inai inendet chorwandit nengoingeteb kele kasirtoi Eva anan ko kale ilechini ma inendet amu ingen kionaige tinye tilyandit neinget ile kamyeno kamitei musmuset ko Jehova ko tos ingen anan ingen Jehova ko kotesetai Musa ng'alaldos ak Jehova ko kaking'alal kolech Musa asoin iborwo lilindang'ung. Neikere ile kamach konai Musa nakakoit Musa anyun alen kokoyach koit konyei bendo kitokolwe chego chebo lakwandit. Ikere katestai koetu Musa kamach anyun konai kole iborwo lilindang'ung amu ikere ile kikonai Jehova man. Ingen kole Jehova kotinye kimnatet, Jehova kiterterchi lagokab Israel. Akoi anyun eng yu makolo kora kebendi akolechi Musa ameche iborwo lilindang'ung. Yutok ko kikosirto kityo betusiek tutikin kingoit Musa kokanyor lagokab Israel kakotekchigei kanamwet nekisoe. Ako kawo Musa ipkong'alal ak Jehova kolechi Jehova iborwo lilindang'ung. Moche konai Musa mising kole tos imutetkei yekikemwa tos imite kobotech une lilindang'ung Jehova iune ameche anai Jehova mising. Ngibite itebe chito kounoto komwaungei amakere abwoti ale ikere in kitunguyot
kitunguyot ngiole eng dukani komi naki kosamisit yani kere chitugul lakini si iboisie ichob amitwogik nyamdutik che anyinyen kokaibony akiwe akiwendi orit ngibit orit katikati kole konengotiny akot siyang'ung kole koundiroksei ako kobwone beekchik kole ko acheket sinai chito ko kakong'ong'un tilyandit kong'ong'un kole ikere akekebou kouni kong'ong'un anyun chebo orit inye ko Jehova komeche kole Musa ameche anai Jehova iborwo lilindang'ung ketesetai komong'u 33 koitit 18 akoi 23 ameche kesoman eng yoto sikeelewangei kolech eng koitit 18 akile asoin ale iborwo lilindang'ung akile achamdoi mieindanyu tugul kosirtoi taing'ung mwae Jehova komwochi Musa kosirtoi taing'ung akamwaite kainetab Jehova anan eng taing'ung akayochi nemie neamache ayochi nemie akaborchi rirenet aborchi rirenetab kei inendet neyome aborchi rirenetab kei akile mwae Jehova nito kole memuchi iker tokenyu amu makere chi akosob akile Jehova kero mite oli nekite olda kero mite oli nekite na olda akitonone rwandet barak yesirtoe lilindanyu andein rwandet ole betat akatugenen eunyu akoi asirte yeityo aiste eunyu akiker batenyu ak makere ako makikere tokenyu ng'alalutik cheechen eng yu chekang'alal Musa ak Jehova kasom Musa kolech asome Jehova iborwo lilindang'ung kolech Jehova memukaksei iker lilindo lakini ameche asirtoe kolech mite oldo ameche nyeitonone rwandet abwat alechigei rwandet kolene Korindoek 1 koitet 4 ko kabwat ale rwandet nekalech nyotonone kongongit akere ale kiakere rwandet 10 koitet 4 kokale Korindoek 10 koitet 4 kole akiet tugul eet agenge nebo tamirmiriet amu kiet tugul eng rwandet nebo tamirmiriet nekisubi ichek ak rwandet notok ko ki Kristo ale ngibor Jehova Jeiso kotonone rwandet ale Jehova nyotonone asikobit asirto kone eng Kingeresa kale goodness yani goodness kone mieindo Is it miindo? I don't know. Goodness. Kararanindo. Kararanindo. Ya Yes. kararindab Jehova. Yes, Kararindab Jehova. Yeah. Koibwat ile kararindab ngab ile kararindab anum tos inyorchi chito kararindo ko sukulit nito nebo Jehova kenyorchini kararindo sinae ne kararindab Jehova ngotatomo kewek sinai kararindab Jehova ko amu kakong'ololse tuwai Kararanindo. kou noto sinyoru inai ile kararan Jehova ko amu kaikas kakolechin tonone koita ibwat ile tonondoi kotebton lakini keyan asikobit kosirto Jehova eng sobeng'ung eng tuguk cheuen
kale Jehova tonon ak iker Jehova ile Jehova. Iker kororindab Jehova akot yemi rirek akoi iker mieindab Jehova nekonin ile kamie Jehova netya. Akot ndakauit kouni akure Jehova kolen obwa akwek choimike asikobit amu wisis nyokchokenye. Kararan Jehova netya neimuchi kokonech keker lilindanyi. Kicham Musa akokochi Musa kong'ololchi. King'ololchi Musa kot kokochi kosir kitabushek. Kakoityi Musa akong'ololchin Jehova, kong'ololdos ak Jehova. Kisir chepyoset Ellen White akobo ng'alek kale character nebo Jehova nekikere asikenai kele kauni Jehova. Ko keweny eng sirutik eng betut eng sait akeker kele koborwech Jehova asikobit ngobwone tuguk cheuen chelyon kengen Jehova, kekere Jehova kele oronin Jehova. Amu wiru shetani chechiket eng sayot komeche komirech toget, lakini kengen miendab Jehova koborwech Jehova asikobit keeku kewalake kenyoru atebet neu nebo Kristo. Amu katakomwa kole eng Korindoek 4:9 kale koborwech kou acheket kokikekonech, yani nolen Kingereza purpose nebo sobeng'ung. Kokakikonech asikobit keeku lilindo nebo biik alak chemite cheu chekimi taban. Ibwoti kale kingowendi Musa yundayun kwendi tent yun kakitech kotononso biik eng kurgotikwak. Kimuchi kotonondos amu kaker kongen kele wendi kong'ololdos ak Jehova, komung'dos kokere kole tos ipkong'ololi nee, anan komung'dos amu mache kosa Jehova akichek. Komi chekikere kityo ngakotobeni kole keny kiro kito noe rani Musa ak Jehova. Ko akot acheket kekerkeito ak bichoto chekakiker kele ae nee une kikokwaigei kuni mache koek sebendeyek newe ngoe mayek anan kolyon akotuiyo ak lagokwak yo. Ko kamach kitewerech, lakini ngotitonon ikinai tebetab Jehova neiwenye eng sait ikere eng koborun ke Jehova komamilin ki ameimin ki. Koborwech Jehova chomyenyi neo anyun nekakiborchi Musa eng kiwandet, neiborwech keit kimurtoiyot. Eng kimurtoiyot kenyoru Jeiso nekikirorichi, kikinyalil akobor miendab Jehova nesire tugul asikome Jeiso akotumda korotikchi akobo ane akobo inye. Ngo kime Jeiso akoking'et. Iker ile kimurtoiyot koborwech miendab Jehova neo mising amu tindoi kifunguet Jeiso eng chekikobek. Akot ndakikilechigei sarugei Jeiso ngotko kai lakwetab Jehova kokile Jeiso akot ndeibar korik ang'eti kora eng betut nesomok. Kong'ete Jeiso koking'et. Ko kingong'et matokomuchi shetani kokur chenyokokere kurget akonde kifulit. Maimuch koita nekikimilda, maimuch king'et. Iker miendab Jehova nekiiborchi Musa kolech siyo kero sirtoi. Iker ile kora koborwech keker kimurtoiyot nenyone Jeiso konekit. Abwoti ale imuchi koteshi mwalimuinik alake ko tebutiet, tos kotianitye ngap ibwoti akobo kimurtoiyot komwaun akobo chamyetab Jehova. Tia nengibwat anan isibarte asikowalin, asimwochi chito age sikonai kong'ung anan konai biikab kokweng'ung ak biik cheoe kasi anan ko biik chomenye tugul konai Jehova. Ngot komi chi nemuche koteshi atoche. Kemwa ile rwandet nekibetak ko Jeiso.
Noto amune siketieni kele Rwandet nekibetak siaung'egei ine. Ko tuguk oeng chekomoche amwa eng yuto. Netai ko kimakomi chi akoi nguno neimuchi koker togetab Jehova kosob. Ako kiyan Jehova kokonech Jeiso nekiek Rwandet nekibetak sikoung'egei Jehova inendet, sikeker togetab Jehova eng werinyi. Kounoto komwa Jeiso kole age tugul nekakokero ko kakoker kwanda. Amu kimakomi ole kimuchi kesorundo bororietab Adam ingot koker torornatetab Jehova kobore tengek. Ako kiyai oret nebo sorunet ne eng notok ko kikiwiny imanda nebo Jehova ak kituiye bortab chi asikobit koyatak oretab sorunet. Nebo oeng ko kale Jehova andoin Rwandet orit. Noto amune kikindaech orititab Jeiso sikemwa koboto Paulo kikikartat akoboto inendet ak asobe ako makwanen asobe ako Kristo nesobe eng ane. Ko kinamech Jehova tatyo kondaech orititab Jeiso asikebeku koboto inendet akomwa ng'atutiet eng murtoiyot kole kakokeskei, kakoyamak keyakte muketut nekikimokenech tatyo koek Jeiso nesobe eng ane. Kounoto kikindaech orititab Jeiso ak yekaketebe oritinyi kebeku ko nyep keng'etyi koek Jeiso nemenyech. Nebo let ko kale Jehova ak yekandai Rwandani atugenen eunyu akoi asirte, ko eng yekasirte iker batenyu ako mekere togenyu. Machamwe Jehova kenai tai ako kinoe let. Ndachamwe Jehova kenai betut neimee anan inai ile ngabun orani kotoi komi ajali ako takaikai ni. Ngap komi tuguk cheiyoe chetun inoe kokakobata. Noto amune makichamwe kenai tai. Kile chi kolya machamwe Jehova akoi kole age ndakingen tai tayo nyalilda nemomi ki nekergei. Ndengen ile kang'etwa kenyisiek 1331 saa sita ak dakikaishek 45 imee. Komotiko kenyisiek 1500 komami ki neiboibochini eng yu, iribe saa sita ak dakikaishek 45. Ingen ile kwasara ui tugul. Kole Jehova atugenen yoto. Lakini tun kakobata ki samwa ko ngap iwe sipitali ngele iyoe kasi sile kebunu sipitali ile ngabun sipitali yobo referral yo kole aro chi tebi ker ile ngomayai kolejin ng'eti tos ikono dakikaishek 30 chebo sobeng'ung keng'alal kidogo ilechi acha amache abaam breakfast akaun tokoch siawek ami rap free mawendi kasi ra amaite nyeketebi tuwai akoi koskolen. Kolejin acha dakikaishek 30 kityo ilechi acha aing'et akimande teleni tu kekurin maisirte eng yo kele kakome ileni kaneni kakalyan ne ma understand ne makuyo kalecho dakikaishek 30 chebo sobeng'ung mekuitosi saa hiyo akoi kokakobata ile ho konilen Ingereza hindsight is 2020. Kale ngikuskong kole kotogu oli ngibun ile kakamobet kiy kakongomwoe kuni kokakwa kobit kiy malin kiy eng kabwatutik kuk simenai. Ko machamwe Jehova kenai tai ako yekakobata kiy ikuye as ile kakou noto. Ko noto amune kale Jehova atugenen eunyu eng yekakosirto inai. Ko mi tuguk chekikebirtojinigei ile ndakokanai ale mei lakwet anan mei manung'otiot anan alyon takosiasome nyoetab kat anan kokomatamwoe kiy kile anan kokotamwoe kiy kile konikilechinin achichi nemie kotokosobe chi mengen tun kakotuit chito ile uya kakitoe kole ai mieindo age tugul neimuchi amu makikonech kenai tai amengen ile une sobeng'ung eng tai ole kibendi ako kikokonech Jehova kenai ole kikebunu ngeboisie kimnatetab mieindo siyai miein age tugul amu mengen tai. Kongoi.
O chamyetab Jehova netia nekiyan kotugege Jeiso asikobit koborwech eng oretab Jeiso. Sikeker Jeiso kokakiro kwanda kele koyamech nitok amu kakiro kwanda. Koteb Jeiso kole amune asitotebei olen iborwo kwanda. Indene nakakokero kokakoker kwanda amu ane ak kwanda ko ki agenge. Koborwechkei Jehova eng Jeiso. Keker chamyenyi nemaikesugei. Nekingesi Jeiso akekure Emmanuel kemwa kele mi Jehova kwenunyo. Kerortunwek chechang chemeche Jehova kobitune kwenutab biikchiko. Kale kele Emmanuel ni yekiwech koni mi Jehova kobotech. Yeiro Jeiso kokairo Jehova. Yeiro akinetege Jeiso kokainetkei atebetab Jehova. Yeitebi akisub tegutikab Jeiso nekalonetanegei kokaketebi eng atebet akinetege miendab Jehova nebaikesugei. Ongeker konyekyok ketokyi Jehova akeyot metoekyok amu kakorikyi saisiek chebo kakesunetab kei nebo emoni ak ketou sobet nelel kemeng'isie ak Jehova koikeny. Kongoi amatach mwalimu Nerube, kongoi amu kakotesyi. Ko Jehova mieindonyi komeche age tugul, achek tugul keit, yani keit eng sobet nekimakat keit. Konech kamuget kewalake kokikebetye, konech kamuget ngewekchigei inendet, konech kamuget keeku lapkeiyet eng alak asikobit konai alake akonyal Jeiso kou yekimache aketukenech asikobit koborgei miendab Jehova eng biik alak. Ko atoche mwalimu Nerube. Kongoi Lilian, kongoi kanetikchok chekaotau. Ameche anam ng'olion naketare amu ngwaeng kasi kokaboisie ng'oliot kokaikai Jehova iborwo torornatengung. Koboisie ng'oliot nebo Kingeresa nemwoe kulen please show me your glory. Ng'oliot nekale please ko ng'oliot nebo kakaikait. Kekaikai Jehova sikobit kotususit muguleldab Kamuktaindet eng ng'alalet. Ya kanyo chi akomwaun kolejin oyie kaswo ng'oliondoni, ameche anai ng'oliondoni eng kaming'inetab kei. Kokaboisie ng'oliondoni Musa nekilen please amu eng muguleldonyi kokakoker nyigisindo. Koker nyigisindo eng banda nekokobun. Kokobun banda nenyigis ak lagochu kokobirtogei muguleldonyi. Kokoit muguleldonyi konetkei akobo atebetab bichu indochin, atebetab Jehova leu ko kandoindet ak muguleldonyi kakoit komwae kole a kandoindet noindochini bichu. Igere ile ng'oliot nekakotaune kanetindet netai kele sinai isoman. Abwoti betut nekiami nasari. Ko ki nasari ko kikisire kimakinde semendi likikitebe. Ko ki betusiek choto kimakomi kweyot. Ko kingebe eng sukul ipkesire ng'ung'unyek anan kesire lekakisir amu mami semendis keboisie eunekyok kesir agenge, kesir 0, kesir agenge keiti akoi 10. Abwoti kabisa mwalimu nekicham konete madam ko kikisire amu kimakomi nato nekikisire kimakomi blackboard nekikisire kityo ng'ung'unyek. Ko ngabwat siret nekikisire ng'ung'unyek ak somanet nasomani rani ale kongoi mwalimu amu kiiste berberindo nekiatindoi ak kiayan ale aberber sikobit anyor ng'omnotet ak atau asoman. Akoi iyan ing muguleldong'ung ile mengen Jehova. Ngiyan ing muguleldong'ung ile mengen Jehova, ko ketach mieindo nebo tamirmirietab Jehova sikobit koisto uindo nebo muguleldo.
ak nyigisindo nemi sobondong'ung ak kotustus sikobit icham tuguk chebo tamirmiriet. Jehova komie amu kamwa komie kale Musa ameche anai miindong'ung. Kole Jehova wi Rwandet nekibetak. Ko kingwo Musa Rwandet nekibetak komelen kinyumnyum eng Musa kwa Rwanda natak. Ak kingwo Rwanda neka Musa melen katebe barak. Kole chuturit. Kong'et Jehova konam eunyi ak konyo kotuge sikobit koimenit kogeny. Yakakosirto Jehova konam eunyi koisto. Tab kole koker Musa kole aker batai nebo Jehova. Maker toet lakini eng kebeberta nebo sirutik komwoe kole kiker Musa Jehova kimni. Naboishe Kiingereza face to face. Jehova komokoi ker eng kitabutab Ibranik 12 amu ng'olyon ng'olole rani konelen koborugei Jehova inendet. Koborugei Jehova inendet. Eng 12:29 eng Ibranik komwoe kolen amu Jehova nenyo ko maat neigesu. Amu Jehova nenyo ko maat neigesu. Kiingen Musa kole Jehova komakchi nekitangoi. Kongolejin Musa wi Rwandet. Akakokongei Musa inendet koker togetab Jehova kimni. Kiingen Musa eng muguleldo ni kole Jehova ko maat neigesu. Mami kiptengekyo nekere Jehova akosop. Amu kikitekene tengek ak ketindoi bortab tengek ako kikiptengekinik. Mokimuchi keker Jehova amu Jehova ko toror. Jehova ko pokoi keny. Ako Jehova kogesu tengek. Kongelen ketobet Jehova eng bornyo nep tengek kobare torornatenyi amu kikiteke ine tengek. Akoi komande Jehova eng atebenyo nebo borto nebo tengek. Akomutchigei inendet keku lagokyik akotililile maatnyi ne torornatenyi nakale Musa nyo tulwet barak. Eng 34 eng kitabutab Ibranik koitini kwa agenge kakobor Jehova tokenyi kakoker Musa batet nebo Jehova. Eng batet nekakoker kamuktendet ko ing muguleldab Musa kokakoyamak akole kakoker. Eng 34 akait agenge kolech akilenji Jehova Musa bet koik oeng chelebelen kou chebo tai akisirchi koichotok ng'alek chekimi koik chekibo tai chekitui. Kamwochi Jehova kabisa komie kole inyendet nekitui amu kingomong Musa kakotebi betusiek 40 ak kembousiek 40 eng tulwet. Tanyo koitui koker Aaron ak tuiyet kakotuiyogei ak kakechomoita ak kelosu. Ko eng neregek chebo Musa chebo chitondit amu ngonerech Jehova mengetui. Lakini kanyo kotoret Jehova Musa ine sikobit konetkei Musa kole anerechi iman ako neregekyuk kotoloen. Kirochi nenerechi akotalak. Mi biik che ngonerech ikere ngot serut inegei. Botoni serut ipkobit kaotik eng serut chu. Ako ngiker yoto kabisa kobotoni eut. Ako boton borto ak toget. Inae ile nafasi kabisa ni nakanyorun kumelen tingetu. Ibwat Jehova neregekyik chetoloen. Neregekab Musa komatakoker torornatetab Jehova nebo koik oeng chekikikochi inendet amu chito. Kenetkei Musa nguno konai kole Jehova komakergei ak inendet. Ako ayeb Jehova eng miindonyi netala ak neregekyik cheuen. Kolech Musa, kolech Jehova ameche icheng koik oeng anyun ichobe amu kibutyi kije ak ing'em
ako kiwirte ameche icheng koik oeng chelebelen. Akole Musa nyo ko Musa akoi tulwet koibe koik oeng. Naile ibetab koichu ko kebeberta nebo 7 netuitos Musa ak Jehova. Kikotuiyo netai, kikotuiyo nebo oeng, kikotuiyo nebo somok, katuiyo nguno ak Jehova nebo 7. 7 ing sirutik chetililen ko kakesunet. Indet nebo mwisho nebo let. Nakatuiyo Musa ak Jehova ako ng'ololchin eng tilyandit nekikoteka kong'ete kokokur Jehova Musa kong'ete emetab Misri. Chomyet, mieindoab Jehova, rirenetab kamuktaindet, chomyet nemeche koborchi leu mieindonyi ak kororindo nebo Jehova, kayanet, nyoetab kat, tililindo ak imanda nebo Jehova. Tuguk chemeche konet Jehova Musa ko kokay kobor kole Jehova kotindoi chomyet nematindoi let, nematindoi tai ako matindoi let. Chomyetab Jehova kobo koigeny. Rirenetab Jehova kobo koigeny. Miendonyi kobo koigeny. Imandanyi komawalaksei. Kou imawalaksei Jehova. Komut Musa anyun kolech ameche aborun leau anendet kwa Jehova. Ng'alaletab Musa ak Jehova eng tulwet eng betusiek 40 ak eng bausiek 40 ak akoi Musa. Ko kile Jehova matokoek Jehova inendet nesirei koichu. Kale Musa sir kou yikiu chekiche. Amu ngisomanat eng kobotichu komwoe kole kalech akale kichorgei Jehova eng koitetab mut eng boldet ak kitonon koboto inendet eng yoto. Ak kimwaita kainetab Jehova, ak kimwaita kainetab Jehova. Ak ibun Jehova tainyi akomwaita kole Jehova, Jehova, kamuktaindet nenyitat rirenet ak mieindo. Ako masub konerechi ako nenyitat olosiet ak imanda. Kang'alal Jehova ak inyokobun korok netai kale konyorgei boldet nenyigis, mete boldet nekonye nekocham kobendi ak lagokab Israel. Kakwal Jehova torornotenyi nguno konyigis. Amu kakoker Musa, kakoit Musa kebeberta nekaketoror kemut Musa korikyi Jehova ililindo. Amu kakotiakak Musa man. Makomi ndereke kocha kotindoi komakomi. Kakoisto ingamgi ngotebi ak chi kocham inerechi kila. Kotangusi nereke kot koite besho komakomi nereke chat. Kot koichi nekochami korom kabisa nekomakemwaun kikomemi kase ketangusi tuguchoto kerge ak chi ngu osotiot amanung'otiot nemeng'isie eng kibagenge. Ngokituni kokotokotala amu kichomin. Komutai kakouit sobet kotoi bet nereke katoige atebet kinye sibina ile anga kiune chepyosani, anga kiune boyondoni. Akinye kotoko chomyet ko kimaiker mutai kakoistogei tuguk makomini otau onaigei komie. Kebor Jehova tilyandinyi ak Musa nobo orit manebo sang. Ak kyonya kocham kole koboru Jehova tung'utik, koboru Jehova tuguk choe, lakini nguno kakoit tilyandit nebo orit. Na ngebe kapchi kelen oye ongebe kabanum taban ketitil nenyo, ketitil nebo kabanum. Ache ketitil nebo kapchebwai. Kebe kapchebwai taban inyo ak ketitil chechok. Kotitil akine kabanum chechwaket kosubkei ak oratinwekwak ak atebenwak. Kanyo Jehova anyun kotitil ak Musa nenyi Jehova kamuktaindet nebo rirenet ak Musa ne kandoindet ab bororiet nemeche kemut koker torornatetab Jehova. Ng'alaletab Jehova eng yu komeche kobor Jehova leu chomyenyi nematindoi tai ak let nekisunotkei.
meche kobor Jehova rirenenyi nemomi chi nekergei ak inendet eng besio eng rirenet. Konyo boldet Jehova akobun taitab Musa. Na ile taitab Musa kami tulwet nekaba tulwet ni nguno kakiba tulwet barak. Konyo Jehova akobor leu mieindanyi. Kona ikase ile kale Jehova akichorgei koboto inendet eng yoto. Akimwaita kainetnyi. Akale Jehova eng tainyi Jehova Jehova. Kaketyi konyil aeng. Amune sikoketyi konyil aeng? Komwoiwech kanetishet kele kiketyi Jehova Jehova kamuktoindet nenyitat rirenet ak mieindo. Ako masho konerechi. Kakiisto Musa nerege kai. Ingen ile tindoi koik aeng. Kiwirta koik chekikasir Jehova eng maat. Tindoi koik chemasirat ki. Kole konyo Jehova nyokobor lilindonyi ak torornatenyi kobun taitab Musa. Kole ane anyun kamuktoindet na Jehova kamuktoindeng'ung ko nyitat rirenet. Ako masho konerechi. Sikobit keisto neregekab Musa chebo neregnatet nebo chitondit akolach atebetab Jehova nemanerechi. So angot mutai kotokolel lagokab Israel komakwoe Musa tuguk chekikaya eng koita nekibo tai nekikawirta eng neregek. Na ile Jehova kongenech akoi orit. Ingen Musa komie nematoptobeni Jehova. Ingen atebetab Musa. Ingen leu sobondab Musa. Keborchi Jehova Musa kolech ane a Jehova. Motindoi rirke akobo tengek. Ako rirenenyu kokoisto tengek sikotililech. Kabarunetab Jehova ne inegei eng yu kokanyo koborchi Musa kolech motindoi chito age. Inyendet Musa maweksei let. Kibendi tuwai akoi kakesunet. Embani nebo ina akona bikyuk. Kanyol koborchi Jehova kole inendet komami chi nekekutungchin age ipkoek inegei. Arorutiet nekinye eng koitetab 10 akile Jehova kero kaya arorutiet Jehova kokon ng'atutik cheka 10 akole Musa sir netai nebo oeng nebo somok nebo ang'wan nebo mut akoi 10. Kongolejin Musa komeche koek Musa na boisie Kiingereza kole ke participaten eng tetutikab Jehova. Kewe agenge eng tetutiet nebo sorunet nebo biik ku Jesu nekinyo nyokosorwech kemang'une tengek. Koek agenge eng achek kolach borinyo konyor atebenyo konyor nyalulet kokas ng'wonindo kokas menatet koker nyalilda nekikitindoi ako kilach tugul sikobit kosorwech eng kimurtoiyot. Kamiset nebo Jehova eng yu ko kebor Jehova leu inendet. Nyoetab kat nebo Jehova komakokere tengekto nebo neregekab Musa nekibo tai. Kaker tilyandit Jehova kotech eng inendet sikobor kole Jehova kobo koigeny boisionikchik kobo iman. Kamisetab Jehova kobo koigeny eng biikchik tugul cheiyoni inendet. Kabarunetab Jehova nekeborgei Jehova eng 27 ak 28 eng kitabutab Komong'u komwoiwech Jehova eng mieindanyi kole inendet nekamwochi Musa kole sirich ng'alechu. Amu kakeamiskei koboto lagokab Israel le nyolu kotepto icheket. Akitebi Musa ak Jehova eng olotok betusiek 40 ak kembousiek 40 ako maam amit age tugul ako mae beek. Eng Musa eng muguleldonyi na ile betusiek 40 ak kembousiek 40 ne maam ki ak mae beek. Kokiisto Jehova ingelele eng betutab karugutetabkei. Karugutetabkei komakomi ki netoreti eng borto ipkoek kabwatutik ichegei chekong'et.
ko gimeche Jehova koisto kabwatutik chebo Musa eng naet ak nyalilda age tugul nekikonyoru akobun ak atebenyi sikobit kochob inendet koek nenyolu kotelelen taitab Jehova ak kotelelen laokab Israel. Kait nguno Jehova let nebo boisienyi nebo kandoinatet nekikondochi icheket kong'ete emetab Misri, komeche komut Jehova Musa akoi tulwet barak soker Musa toronatetab Jehova. Ing kanetindet nerube nenyone eng betusiechu 40 ak kembausiek 40 chekakotebi Musa ak Jehova, ko kiwalak angot leu togenyi. Angaan ngotebi ak Jehova, obendate ak Jehova, iker toronatetab Jehova, ko angot imong'u eng taitab Jehova eng sang'utab biik kokerin, komakokerin koi Musa akokere lelindab Jehova eng inye. Mesekebe nguno togetab Musa kakolelit, kokwong biik kole angomako Musa toronatetab Jehova nekakolach Musa. Kamwa ale kakemut Musa kotebe toronatetab Jehova akoek Musa neititaat kosorunindet nekergei ak Jeiso weritab Jehova. Singotelen Musa eng taitab kamuktoindet ak taitab biik ko tisindet iman ako kiptaiyatab biik. Akesu ng'olyondoni nemwoe kole laokab Israel ko kinyolu kokasit. Kikilechi matobwa ako matkonyo chi amat koba tuga kwaket eng tulwet anan eng kekutab tulwet. Amu kakokon Jehova kaamisik kokochi Musa koek inendet nesirei. Sikobit eng muguleldab Musa kokakonai kole kakolach itondab toronatetab Jehova akakoek agenge ak biik chekikur Jehova koek sorunik nebo biik. Matin ki banda nekinye nekibo Musa nekindochin Musa laokab Israel ko kitomo kowalak Musa. Yutok anyun kakoit kasarta nekakoek Musa agenge ak Jehova akakoek lakwetab Jehova. Ngotoreten nitok kokonech kamang'unet kele yekitestai kenetigei sirutik chetililen ak keinetigei ng'olyotab Jehova, komute Jehova kebe tulwet barak. Tulwet nebo nyolilwogikyok ak kaimutikyok konyolu kenai kele mi Jehova kobotech akoi kakesunet, tomo kometech ako mametochi Jehova. Ngitestai isoman, itestai ikilgei eng saet, itestai iegu chi neibaoriani ng'olyotab Jehova ngamu kikas, kowoloksei muguleldong'ung eng betut eng sait eng sait. Yenyone Jehova kong'ololun eng tamirmiret, koistoi Jehova kit nemi muguleldo nekikonyikisit eng inyendet kou yekiisto neregekab Musa akoborun Jehova kole oyie tokomi no netomo komong. Ko yetesetai ikiligei eng ng'olyotab Jehova ak ikonugei eng muguleldong'ung, koborun Jehova ung'ot chebo tuguk chemi orit chebo sobondong'ung chetokokirinden mabois tamirietab Jehova eng inye kot kosulda ng'olyondenyi eng inyendet. Kou yeking'ololchi Musa ko kingomong'u Musa eng tulwet ko kikolapkeit muguleldonyi ako kakobor toronatetab Jehova eng Musa. Komeche tos mi chi nendoi ng'olyo sokochi kiboition nerubei. Ya, kameche ateshi ng'olyot agenge. Kipsengwet komateche mestet kole sitiech asokanamin, lakini iborun ole mi mestosiek asikobit meche mestosiek chotok akibutchi mee. Rije oindet mestosiek eng kebeberwek cheterchin asikobit kowinichen eng imanit akoistoen koisten eng atebet nenyolchin kipsengwet. Lakini kipsengwet kotieme koborun. Kangonete kiboitiondoni kokamwa kit nekale self revelation of God. Katiem Jehova koborchigei chito, maunyegei Jehova kong'ung'egei chi. Ngap kibwat kuyo Jehova komachome kiro, ngap kibwat kuyo Jehova kuyo tieme kole situn abel bichu meche kokas maat. Jehova komatindoi kabwatutik chotok kitindoi chebo chito, tindoi kabwatutikab chomyet. Jehova kikee chomyet, nyitat chomyet, kale age tugul netindoi chomyet ko kikosich Jehova eng oritinyi. Eng oret age ko Jehova
kotindo chomyet eng chito nekiyai ako tieme kole kosor chichi kowekchigei. Noto amune asikose saetab Jeiso eng kitabutab barwet eng kitabutab Johana. Komwa Johana ng'olyondo eng kitabutab Johana nekale 17 koitini ko somok. Kong'alal kole ang sobondab koikeny ale konain Jehova ne inendet inyegei nebo iman, Jehova nebo iman, ne inendet inyegei nebo iman, ak Jesu Kristo nekiyogu. Kale sobondab koikeny ni makyin Jehova chi sobondab koikeny. Ako sobondab koikeny nekimakwech ko ni, kenai Jehova ne inendet inegei nekinyo ak Jesu Kristo nekikiyok. So tieme kusongot koborwegei, matieme koung'anachgei. Ngiro eng lagokab Israeliek ko kiborchigei eng maat, kiborchigei eng boldet. Kingotokostoi Musa komandoi karon kowendi emait nemite sang'ut eng nganaset, komongu chi tugul ak kekerat Musa, kotononi tugul eng kurgetab emait ak kekerat Musa, amu kimeche kiro kele tuitos ak ng'o. Konyo boldet koborgei Jehova, kochorchigei Musa, so karo bororiet tugul nebo Israel Jehova kong'alaldos ak Musa eng emait. Maung'egei Jehova lagokab Israel kiborchigei ak kinyo kwenunwa. Ketebegei chike eng kasarta nekimite nguno kele tukoborwegei Jehova kukiborchingei lagokab Israel, anan kimusmusira kele makikere Jehova, kikere lagokab Israel. Kesoman eng kitabutab Korindoek 4 koitini kotaune 3 kole ako ngotukotin logoiwek chemiach kotukotin ichek chelustos. Mami kiy nekikituch ketuge chi. Logoiwek chemiach cheityin biik tugul ko noto nekinyokomechi Kristo asikobit ko logoiwek chemiach chutok awe kamang'unet eng age tugul nekase tugetab kipsengwet. Kole ngot kotukotin eng ichek chelustos. Ichek chelustos ko kale eng ichek chekatuch cheptalelitab ng'onyuni kabwatutikab chemaiyani. Asimailuchi ichek lapkeiyetab logoiwek chemiach chebo torornatetab Kristo ne inendet ko itondab Jehova. Ngot ko mecham koluchin torornatetab kobunu Kristo ne inendet ko itondab Jehova, komu kechamchi cheptalelitab emoni kotuch kabwatutikuk asimeyan ile kaiborungei Jehova kui kiborchingei lagokab Israeliek. Eng tuguk cheechen eng sobenyo eng kateboshekyo kekere kipsengwet ko tugul tom kounygei Jehova. Acheket kityo kechamchi Jehova koyat konyekyok chebo orit. Asikole Jeiso aketitab sabibuk akwe kotemenik semberindet ko baba kale yeumenyo amenyok akomuch oi logoek. Eng noto ngot kiro Jeiso koyotoksei itik konyekyok ak itikyok chebo orit asikobit kekas tugetab Kristo ak keker konyek koyotokis konyekyok keker torornatetab Jehova eng ortinwek chemoe kesugei kui kiker lagokab Israeliek ak kesich tilyandit nebo orit koboto inendet egosiek tugul. Kongoi konoto nekameche ates. Kongoi Ramaru. Iman ako iman kele Jehova koborugei Jehova betut eng betut. Kakiletabgei nenyo, mugulelwekyok chekityochi ak sobonwekyok chekiyoni kochenge Jehova mugulelotok eng achek. Muguleldab kayanet yotokse muguleldo ak icham ile ameche ayai kiy eng sobondong'ung ko noto nechenge Jehova eng achek. Makoi kinai Jehova ing kityo somanet inegei anan kenai Jehova kityo amu amdaet nekakiyamda. Ako koyat ak mugulelwekyok konyo daktari ne Jeiso eng tamirmiryet ne tilil kot kotwa mugulelwekyok ak konai kabisa indet nemite eng achek sikobit koyatokis mugulelwekyok ketach Jehova eng tamirmiryet sikobit kokaikai mugulelwekyok ako konech nyoetab kat sikochamchi Jehova kobois eng achek keigu lagokyik iman. Amu kito nemeche Jehova eng achek ko komute kou Musa kot kelach torornatetab Jehova
Yekakelach torornatetab Jehova kole Jeiso kakokeskei akoek Jeiso nyokomutech kipsengwet. Amune sikikekake eng kenyisiek chechang ko amu tomo kechomchi Jehova eng mugulelwekyok kwai boisionotok kotororgei Jehova eng achek. Amu betut nekakotororgei Jehova eng achek konyo torornatetab Jehova kolil akoker biik Jeiso eng achek. Angakobit Jeiso eng acheket kole Jeiso kakoyam kanyamut chechuk kipsengwet ngobire Jehova biikchok ngatachamdoi nerubei. Mwalimuinik tugul chekakondouneno kebeberta nekituge kong'olole togetab Musa neiluu. Tabutab komong'u 34 kong'ete koitetab 29 komwoe kole yekingochortagei Musa eng tulwetab Sinai koibu koik oeng chelbelen chebo baornatet eng tainyi akochorgei eng tulwet komanai Musa kole kiluu iririotab togetnyi amu king'ololjin ak Jehova. Kangotebi Musa ak Jehova eng betusiek 40 ak kembousiek 40 koking'et kochorgei. Kong'echorugei eng tulwet kekere koluu Musa kou kakweng'et nebo asista. Kot koyach konde eut yobo konyek yo necham nginam ilechi kole chito kalya ongete kiosoen ko amu kiyochei kiure eut konyek amu lilindo nekichorugei eng tulwet. Ako kimongen as Musa kele Musa oye konon korok kebarech kole Musa kalya kelong koluu toget ako kere chitugul sine kakonde eut yuto kotektae lilindo nenyone. Ne nekikochi koluu togetab Musa ko amu kitebi ak Jehova. Ako maamu kitebi ak Jehova kityo amu kiakwa Musa kotebi ak Jehova. Ki kebeberta nebo somok nitoni kotebche betusiek 40 ak kembousiek 40. Ako yakamwa pasta ko kiakwa chechang lakini nitoni ko kipotebi ak Jehova betusiek 40 ak kembousiek 40 ako nebo somok komi ak Jehova betusiek 40 ak kembousiek 40. Kit nekikwong'e ko kaak nito nebo let kosubkei ak kurget nebo komong'u 33 koitetab 18 yekikalechi Musa Jehova asoin ale iborwo lilindang'ung akolechi achamdoi mieindanyu tugul kosirtoe taing'ung ak amwaite kainetab Jehova eng taing'ung ak ayochi nemie noyochini nemie ak aborchi rirenetabgei inendet aborchini rirenetabgei ako mekere togetnyu. Yo koitetab 34 koitet 5 akochorgei Jehova eng boldet akotonon koboto inendet eng yotok akomwaita kainenyi Jehova. Eng 33 koitetab 18 ko kile Jehova soso kayanun somutikng'uk chekesom kile iborwo lilindang'ung. Kosulda notok eng koitetab 4 koitetab 5. Koitetab 6 komwoe kole akibun Jehova tainyi akomwaita kainenyi kole Jehova kamuktoindet nenyita rirenet ak mieindo amasib konerechi akonyita tolosiet ak imanit. Neitolochingei elipusiek akonyochin kat kiptengekinik eng bistoet ng'wa ak cholwokto. Amabokoktoi kiptengekiot age tugul akokerchi lagok tengekwokikab kwanisiek kwak eng lagokab lagokwak akoi ibinda nebo 3. Ole kabitune terchinet eng nito bo let ko kap kosom Jehova Musa kolechi iborwo lilindang'ung. Kolechi Jehova ayae imandanyu ak kororonindonyu kobun taing'ung ak amwaite kainetab Jehova. Kaka kit nekateb Musa ko kateb kit nemoikuiyo. Ole kimoche Jehova, ole kimoktoi Musa kouyo kimwoe akine Pilipu kolechin Jeiso iborwech kwanda sikoyamech. Kemoche kiy ko kikimugul met kimoche kiy nekilen oye taro lilindo moche aker togetab chichi ale une moche iborwo tageng'ung borwo lilindang'ung.
nekiker lagokab Israel kityongon eng kalyelet ak tulosiek ak botanetab emet ak maat nelole. Ketinye ki nekikure inquisitiveness, yani kale curiosity kill the cat. Kitinye ki nekilen amache anai ale mi neu. Kodikere ngap kong'et lakwet onam kejiket konde keringetab sitimet, moche konai kole kalya what is happening. Ketinye koroatak, lakini kiakotebi Musa ak Jehova kot komach konai mising makityo lilindab Jehova inegei ako atebetab Jehova. Amache anai. Kuna kakiseket akeker eng lesson nekisom kole amache anai. Kong'yakakonaat Jehova konai kolechi borwo lilindang'ung. Kole Jehova amache ikuye lilindanyu. Nemakere chi akosop koma lilinda nebo torornatet kityo akobo nebo atebenyu. Kainenyu ak bitetab atebenyu. Abune tai akamwa kainenyu, kainetab Jehova, nekale Jehova, Jehova, Jehova Kiptaiyat, nenyita rirenet. Ko ka ing orititab indetab atebetab Jehova nekonu lilindo, komakele neregekab Jehova anan ko kimnotenyi cheimuchi kobar ng'uny. Eng lilindo negei kityo anan ko ilet. Aja, tolosienyi nekonu lilinoto. Kokuyo Musa lilindab Jehova mara nebo let. Konai kole ka tolosietab kipsengwet ak mieindonyi ak rirenenyi. Lakini kole ako maundoi noe tengekto. Eng oret age lilindab kamuktoindet, the mystery, ko ole imuchi kotuiyeso Jehova iman ak rirge. Amu mwoe ng'atutiet kole mei sabondo noe tengek. Kot marirenetab Jehova kole na kinyochi gaat nelelei. Imuchi kosuldaita ano Jehova imanda nemoche kome kiptengekiot ak kosuldae rirenenyi nelen ngosop kiptengekiot nekosik. Amu kai contradictory tukyoto. Ako ole kiyaita Jehova kot kosulda eng kimurtoiyot konoto nekikochi Jehova koek imanda nebo Jehova nekikure God's righteousness. Imandab Jehova ko ole kituiyeito iman ak rirge. Amu eng emet ole kimenye ko ngiwe kotini kakonamin ng'atutiet kochomdoi ng'atutiet kele kebarin kinyonga. Ako ngot ko mekoito judge kirwoget ko kakolel judge amu kaete kirwoget imanda eng biik chekikakibare chinwa. Ako ngotirir ak isom nyoetab kat ak ile oyie bikyok kebar chichi ako melen kikakwetyi. Kisupcho neregek ako ingibokere ko kabar ako asome nyoetab kat. Ko ngot kochamden judge kebarin ko kakwai imanda lakini mairirge. Akikuye keso. Boiboen biikab kaba chito korirtos chun kole akorire mieindo kole kikasom nyoetab kat amakirire. Kerirenen koboiboitu biikwok koririo chun kole ak nenyo nekime kikatoet. Kolen kole kokaikait jajib kole bas aisuru simanyalil komasi amanyalil komasi ukachoruge jaja ame anendet sikobaibait biik chekibo chito kole kakeyai imanda akoboiboitu biik chebo chito nekikalel amu kaame anendet. Kole ng'atutiet mbele michinga mei sabondo nekiyai tengekto. Angen ale kimokonye judge meberbero. Lakini ole kiyaita kipsengwet ko kichorgei Jehova eng orititab Jeiso. Ko inendet nekiyoech ako Jeiso inendet akondaech orititab Jeiso nekimitei Jeiso nekimi kwanda orititab Jeiso ak kemite tugul kebeku. Singolen kole ng'atutiet ko kakome kiptengekiot amu kimi orititab Jeiso akosulda imandanyi akomwa ng'atutiet kole kakokeskei kakoyama. Konamwoe eng kitabutab Zaburi kole kituiyo rirenet ak imanda akong'ototkei yekingokutuny ng'atutiet akole kakoyama.
kole rirenet kakenyochi kat ako kakerire. Koek imandab Jehova notok. Kit nekimeke kipsengwet eng kenyisiek ngisiat kecheng oretab sorunet. Noto amune kingo kimengechen kelechinech makilen ak Mungu. Ngalia angotamwaun imanda ale mi ndaret yo ako mi manis koma ak Mungu. Kaja ndaret nekolechin mi yo ko haki lakini ma ak Mungu. Ak Mungu kole kisarundet. Nekimeke kipsengwet ole kituitos imanda ak rirenet. Kiyai kasit nekibo kwangut noto amune kiyai konyo Jeiso nyekesich sikoek agenge eng acheket ako chromosome chechuket amu kingolen konyo Jeiso koel ngatutiet melen amichinga angen chepketer manyendet konyo Jeiso nyokoib chromosome chebo chepketer kotko ngebir picha ko choto tugul koyan ngatutiet kome imbuch kimokowauge nyokwendi taban yo akoi koek agenge eng achek akoek ane akinye sikoyan ngatutiet kobar. Imanda nebo Jehova noto melen ak Mungu neu no andaret nekolechin mi yo acha iman no lakini ma imanda nebo Jehova. Imanda nebo Jehova kole kikisarundet eng oret nemekikyin ngatutiet Jehova ama kokikyin kiptengekiot. Nebo let ne nekikochi togetab Musa kolu ko kikuyo imanda nebo Jehova ole kisarundo ngony eng oret nebo tolosietab Jehova. Kou notok atkan kora komitei logoiwek chemyach mi nekekure reformation gospel. Reformation gospel ko kole kinyoiwekab Jehova akole tolin kole ngatutiet toka wachana karire chechuket ngole ane itukani ngole nenyu ngatutiet ako nenyu chito nganyochi kat ko sitakani ko kanyoiwekab Jehova lakini kabut ngatutienyi. Komi legalism kotieme korib ngatutiet akon kakatemene ako ignore rirenet ole kibore ko kikolechin ngoinyitake nerech shauriako kwenda kinyonga ikakilechin nerech lakini ole kisarunde Jehova koma reformation gospel nebo antinomianism neleen chito mami ngala kikesarun ngatatiani imuchi yae tengek tole imaktoi tai kikesarun kolen nina chechang lazima irib ngatutik ngotebi rirenet lakini ole kikisarundechi ko logoiwek chemyachen nekale Ngeresa it justifies both the sinner and God. Nengotonon Jehova eng taitab kapkirwok ak kiptengekiot kevindiketeni Jehova kele ba iman Jehova ako ba iman oret nekikisarune chichi. Mami yetule setani kikercho timin and money was poured kikiberbera ak keliban okiliot keliban judge konget keal. Ngole ngotonon kole Musa ko kibar biik kole Jehova kime kibar biik iman ako mi oret nekiachop kot kome Musa koboto akosuldae makutietab ngatutiet anganum ni kole kikimi tuwai kikibeku tuwai akeng'etyi ak inendet. Ko noto amune eng ngatutiet ole kikisarunde ko kikicheng oret nebo ekune Jehova nebo iman ako kiptengekiot nebo iman ako Jehova nebo iman yeityin imanda ine nekimotinye imanda amu bo iman oret nekikisarunenech. Ngoliot nekamache angune ko ngoliot age amune sikolil togetab Musa ko ngoliot nekakimwaat kai kele amune simakinai sikonde Jehova urititab ruandet akotugene cheungnyi ko kakimwa kele makone Jehova kenai tai ako yekakosulda kenai. Nebo aeng ko ni ngap komakinai maketab Jehova eng sobenyo ako kisoptosi eng kayanet ma eng konyek. Imangu Jehova by faith eng kayanet, iwendi eng rutoitong'ung eng kayanet ako yekako konyindo miritab Jehova ko menoe ilu tokeng'ung lakini menoe. Ngiro chi nekikoboisie Jehova tatyo kotoi komen kole kitukani ngo nekikonyit kanisani ngo nekitech kaniset ipkoigeni ko mami tamiretab Jehova chichotok. Ngiro chi neingen ko mami. Chito neibo iman kotoku lilindo akokere biik boisionikab Jehova lakini mengen inyendet.
Chito nekikonyit tabiretab Jehova ko kwongo korire kolechin Jehova toreto anai. Kwanere lagat ngamanai chi. Lakini kokanyita kijana yanyu ak chebesenyu anan ko boyonyu. Ipkorirchi Jehova kityo ngot. Kokochi Jehova tamimiriet nengokere biik kekwonge. Lakini mengen inendet. Chito neboisie Jehova kabisa ko mengen, lakini kere biik. Ko noto amune kikere biik Musa, amengen Musa matinye habari. Chito nguno nemenot ko ni ngaongune kurgani, angen ale kabek sait. Iro biik chekilen kiker torornatetab Jehova. Komangu 24 koitit 9 ak kitokosta anyun Musa ak Aaron ak Nadab ak Abihu ak boisiek 7. Iyata kesoman noto. Kalechi Jehova Musa imutu boisiek 7, imutu Nadab, imutu Abihu ak Aaron. Ak ipkoker torornatetab Jehova, lakini kiker sang. Lakini nyait Nadab ak Abihu kole kitukani si tumeona Mungu nechu. Koleji kakotiny komami chu tugul chu ini. Ako tuno kwaker Jehova angen ole kichoptoi maat. Nyokocheng maat kotiarchi kibiritit kaptisisiet. Maboisie maat nimbo kapkoros. Kola akot tuguk imuchi kokeker Jehova kokebet keker Mungu nyo ole kitkani. Ngamwa akot kwanyoru a convenient way nekimuchi kechop kibiritit nekiboisie simakesungukani kechenge inin amun in kechenge kekenget sinye kekotkot. Sikolal kole lakini kyanyoru ne kararan kotiarchi kibiritit kuno kole akochop kapkorosut. Koboisie kit nekure strange fire maat neter nemabo kipsengwet. Amu maat nekiboisie kaptisisio ko nekichoruge eng kipsengwet. Ko kikiribe notok betut age tugul ku kapsubenut nekicham koribe biik kyok koba kapkoros. Kichorge matab Jehova iwe. Akwer kijanaek kole chwang Nadab ak Abihu. Kyakoker togetab Jehova maker torornatet ko katokosta tulwet. Lakini kiit mara moja akinyokomenegei. Aaron kikaker togetab Jehova ako betusiek tutigin ko tos maitanyi kanamwetab moita. Ko imukoksei koborwech Jehova ako boisie ne Jehova kot keyai tuguk cheterterchin. Lakini yetoi kolany kei ing orititab mugulelwekyok. Ko kaketoi kemenegei amu makiit orit nekibo Musa. Kiwo Musa kosir chekiker bichu tugul. Ako ipkoker muguleldab Jehova inendet. Akoek Musa chito netala kosir tugul. Kot ko akot taikaya nebo let ko kole Jehova orinin kanan lakini meite kole Jehova kole Musa kongoi. Mongen amune siyetena ako awendi ngayanet. Ndaki chito age babirep tingtingi kwanza korok autie. Kangoba Musa ak Aaron ak bichu tugul chu. Nyokwa nebo somok kityongon. Ko nyep koit yun kelechi Joshua tebeu. Kwa Musa betusiek 7. Kale kisis boldet kochorgei betusiek 6. Ibwat anyun kobe betusiek 6 amu kakobata June 4 June. Betusiek 6 kokenisie. Jehova imyano asis emet betut netai. Taimi Gipkomi nebo lalechi kitukani kimeche negai taimi agai enye nortak nyu sangapi. Lakini betusiek chu tugul ngomolu Jehova kotieni ne nimekombolewa na yani tieni Musa kokeni mutai koimen koskolen koimen mole kanget kwera kabisa ngotebi awege aja tepchei akosoe akochobegei kole aya tomo achoboge tokomi kit nemoche Jehova ngane tokomoche mbuny ngot konorten betusiek ak somok ichegei ilen ngotebi ata biik chengap kesaman betusiek 40 ak kembousiek 40. Kimingin Musa akonetkei Musa kot kote taikaya nebo let kochorchigei Jehova akotok lilindab Jehova eng Musa. Tos ngiwe keter kityo kitorinegei akikowai Nadab ak Abihu keter itu akinyile wacha nga awangunatin kyondoni kale ingen sigiriet na kibune Jeiso moitab sigiriet kale betut nerube bwana kale konge sigiriet karon kemboi takeruitos korach sigiroik chemengechen akole ongen ne komwawak tuguk chekotestai amut ko maajabu yani kokitawon ngoroik bwana maberberak ak sosik ak ne
Kopa lip college nget kamet college ne what's happening kora kemba college yani ange mama moi mwa kora kile ka boyo ngunge kure tauti okitien mut kele no sana mwana wa tauti ka kure boyo ngunge tauti yani oye ki college junuru otebungun ako okutuny mwamu mutai kule toriat college ki mutai ngenye kono amitwogik abutwok lakini okutuny kora Wasirizindetab chito nekibo tindiono noto kole chang abusanik chepastainik cheu sigirionoto ngotororin Jehova akokonin kristianik heshima kondit amu ibe kainetab Jehova iabusake ilen inyende sigiriet nekikitienjin abusa sigiriet kimongelen chito nekikitienjin ko chito nekikesen inendet kole sigiriet kanendet nekabo ngoroichu tugul chu tos kiabusake ku sigiriet ne ngokonin Jehova heshima kitikin iib heshima inoto ilen kokitoiwo ngoroik bwana kamengen ile chito nekeloe nebo ngoroik choto akobo kondit iutie ibilasategei ako kamenget ile Jehova ak karik chekororonen chekakikonin ngokoi boiyotab kanisa ngokoi kandoindetab dikon ngokai ine kokikonin heshima inoto amu ofisit nekokikonin betut yo kile meku boiyotab kanisa ra kole chito kitu gani awektoi saka chechwak sataka moche kokonu kyai kenyit aenge msima ko mafaulen kaniset kaiutie ile ka heshima nekikikonin ko i pasta ko i kandoindet komu Jeiso nekiloe betut ye kaimete Jeiso komakongenin chi noto tuguk chekiyaak eng Samson kinyo kometo Jehova keundur konyek akobek kimnatet amu kimatokomi Jehova nekimutoti nekilooti betut ye kemete koimeni togeng'ung ak ilaskei ku Nadab ak Abihu ngotorete Jehova kebe kot keker muguleldab Musa muguleldab Jehova kou Musa tatyo kokonech noto kaming'inetab kei lesson nerubei eng wikini kibendi keng'olole kaptisisio lesson nebo let eng roboini noto kinetigei asome ale yekaikas kanetisioni kitindoi eng YouTube ko ngotechech tatyo kokonech kenerie eng maketab Jehova ako konech melelda nebo kenai Jehova mising kosir akot amitwogik chebo borto yoonetigei ng'olyondoni eng wikini osaa sikobit koborwechgei Jehova akisich melelda nebo icheng akot kanisetab Seventh Adventist nenekitenen sionetkei ak tupchosiek che chepkametisiek ak che kwanisiek che werik ak che tibik yekikeni baunatet nenyonei kobo chotok asome ale sikobit koberurin Jehova ongesa kamuktainenyo Jehova kongoi amu boroini kenetech yekaketebe kelyekuk iborwech kenai mieindong'ung ak kenai atebeng'ung ak kenai indetab tolosieng'ung ak imandang'ung ak rireneng'ung ingoek meng'atosiekyok kaptisisietab Jehova ole menye Jehova eng kwenkwenutab meng'atosiekab katunisiosiekyok ak korikyok si yekibendi ipkitosigei ak chamanikchok eng kanisosiek koek kabartaetab kiit netesetai eng mugulelwekyok ak eng meng'atosiekyok ium lagokyok ium manung'otoikyok ium osotikyok ium sigikyok asikobit kotok lilindong'ung eng kwenunyo akoker chechang Jeiso eng sobonwekyok akot ngomakinai kinoe Jehova eng mugulelwekyok kotok kabartaet nebo lilindong'ung eng sobonwekyok amakonech kemenegei acheket ako ngokonech kipsengwet ak tamirmirienyi kaming'inetab kei nekere chechang kaming'inet nekitinye ak lilindo nebo Jehova tatyo kokoch torornatet ak kamuktaet ak kondit Jehova nenyo somen yonito eng Jeiso ne katyokindenyo amen osere biik kyok otogotin